Welcome back to my channel. Please share, like and subscribe. Ngan pani menta kumnu ba pin upload video na po ke mobile phone. But haka juga po. Kumnu ru ba pin check ya ka pisa bakat nu kalang na menta kawai po ku video. Ta menta ngan pani pihak ban open na po YouTube. YouTube. Nang ta pin klik nang ni na po profile icon. Pin my channel. Nang ta pin klik nang ni nang tu badon ka. Nang ta pin yang ni bakalong mi video. Klik nang tu. Okay. Select ye video ke ba pimut ban upload. Okay. Ngan upload ye ni. Nang tu. Hang ni title pin tho ye ka kerteng jong ka video. Ngan ni TIGER Tiger fine. Okay. Nang ta pin klik nang ni. Menta pin i ba ka video kala sedang ban ya. Tang ba pilih ben pej hadu bakut kenang ba pintep. Kini hirum gede gi video na po ka channel kiba ladap upload. Pat sibun ki aka pilih ben tip haga jing ye dai bat ki YouTube video. Kumno baki brio kin light ya ki video jong pi. Kumno ba pin yo sibun kin nong page ya ki video jong pi. Pat kumno pin yo ya ki subscribers. Ka syong haga jing nang bat haga juga por ka jing trace tom. Pat pila ban update la ban check ya ki view ki jong pi man gasngi. Pila ban check kat nongut ki ba page ya ki video jong pi ru man gasngi. Tu mata kala ya 100% nang ta pin pinyon nang ni dah kapapin minimize no ya kan ni tu nang ta klik nang ni na po klik nang tu patho i okay hang ni pin type YouTube okay nang tu pin i ngan pen i menta kumnu ba pin monetize ya ketu ka video ka ba ngadang upload menta pej ba pilih ban pej na du bastang hadu kut kenang ba pi pin tip bat pin yo jung mon to nang ni pin klik nang ni YouTube to hang ni kendong pin sum diat kenang ba pin i hang ni kendong pin i gini gisai nang ni kendong pin klik kum tu pada klik nang tu kan sami channel pin sa klik i channel nampo mobile nang tu pin ai ni my channel. Klik nang tu my channel. Yang ba nang ni hiru ba pin la ban te le monetize na po ka mobile. To pin i tu video manager. Klik na po video manager. Menta pin i baru ki list jong ki video ki ba. Ngala dap upload. To. Kani ko barang upload menta pin page bahanang tu pin i tu edit. Pan monetize kini video pinyon edit. Nang tu pin i hang ni. Da pin page bahang tu kan mi kumno kan mi basic information, translation but monetization. Hang ni pin klik ini monetization. Nang ta pin ai guni. Monetize with ads. Klik nang tu put on itu monetize with ads. Hang tu pin ai. Page ni save change. All change save.
Mentah ke tu ke video ke pi upload pi la dep monetize. Okey. Pin bak untuk pin page mentah ko ban page je ke video. Ngan page ko mi kani mentah. Kani ke bala dep upload. Pin check mentah ya ke pisah. Kat no kani ka video kala yo pisah. Klik nang tu. Nang tu pin ihang ni. Ba? Kadai 20 kandai cents. Kini ke video kalau syong dolar 20 kandai cents. Ki video wai baki la monetize kamut kila mi kini kani ke rong dollar ke bah jernam. But kani kadai haka public. Pada buar hi ya ke video pin ai haka public. Nama boleh baki beri kun yo pun page. Kani kadang upload. Kani rekan sami jernam. Lada kampat mi jernam hang tu. Kamu ke bah, kamu bay atau ke video kampat dem monetize. To aku boleh sebut bah pila page gini video sungguh bah pin share, pin like, pin subscribe. Kenang bah pin nang yu isu ki video ki bansa upload. Aku boleh sebut. If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make it the best. Thank you for watching.